Kofi Adoma, we very interview sometime. And the children said the great pan is dead, but yet still is still at work. The great pan is dead, but yet still. When any program, sometimes no, I think for me call me program because I will tell them the truth. Papa, it take this for granted. Say no, first I will being. Obey beings. And you know, or time and Yasi Saman or tiny say. When the Pamama and then finish, once a more journalist for any media phone, more Muyan Copo. This is now, Mamma Mukamoba and Chairman Mokasena, you cannot respect again. On Jiff in Libya because more cost of war, and so far. And they say more years of Papa. And the Mokamu, Amen. Amen. And a more Yarakramu Nemo Sofokwa, more than a Mokono. Because Marqua Sofu baby, when you wake up, or into Mujidi cried, the moon Jiff in Libya. And the journalists, that's how they will die for want of wisdom. Because Mutumia, Openimbu, Nipanyamini, Penim, be consul, Anka Muhia, Muhauna, a Twitter. Let's answer Munji because more Kwasofu will need Bambo Titirubia. Many journalists will be an antibaco or Tafrija. This FM. Woman, you call way Kingdom FM. And they started being a member of program. Only Uncle Phony and every Abusun Phony against your papa. Sabos magic or many more books motia and yejuma. And paso papa ne frame motia so be his cow and yejuma. Was she said also ye kawana to chile because there be okobus for on the man and for only a soft on the umbubiara on Joe BND. Then no friends so mean call because once my baby interbeya own trap program so why didn't go for 3-4 ska or pescanti or platform so and no gusu bo akodabi asem. Na akwadano egusuku ni papa say ni papa buru ni mame no obel mabusa and abufra no meka kire me say sa asem ni nya eka and meka kire Otafrija say enka sa asem ni biomo abrante no boy na ba me ho anajo unkutabi nya ukuta mutia nso untumi njew ukura wafu nyama bebiri ka wa wo se bia emwa entene me nko Kingdom FM no me ba sai enko so obekọ no egu inside da wa friend nananu or the platform studio Kasana a boy no born ba at the top this what they call Rich Hospital so in Otafrija wewu Abusa mo bibi akwaba e de batu magic so restaurant say nene de kan woni mi egesia subscribe my page na fi mi adoman so no upload bi atomo a onsa e betimi aka na abusa say the media ne so no e kamya say e kwa akoye ibi koye tribalism bi ibi nso kwa akoye record me sisiru ene yen a ye media dwuma e wo media space ni yen na yen masem a ato ye bra kofi adoma nwani na ensam no kokoba e dodo na e na e ka sani obi a epeni bia na ebi mo kire se asem a ato Kofi Adoma nwani die se yesika nka sika ben na nti Kofi Adoma nwani kura wo na yire wanka wo ntimi amfa so na ne wo monko a enya mpenifo bi se Ibrahim Mahama mo na dwuma mu penin Dr. Kwaku oti mu nyina abam atimi ababa yisika ano so yie pa e de ababebo na so still ano ase Kofi no ho ntimi ento no eno na bi mu kire se ade a ato Kofi Adoma nwani no ase sunsun bi ta kire kra ma yenua afiatwa snega kra ba bonta be kire se nia ekoso no eye Kofi Adoma nwani bo bi okokọbo Adoma hene ma wode ne platform no ma Adoma hene ekasa ye editi awotumfo eno na nananam abosom akwakobo no eba ne sei dia na ye ba be hwese se ekasa sunsum bibi yare bi aye obi a eno no ene de ene mensa ka Prophet Dr. Abednego o menche ha ye ne bedo sunsum mo so ko ne bisa se sunsum yare kra eye den busu aka no ho nyema doctor akwaba. Doctor Pachemo Akwa. Yo, Father, we thank you. Eradi Yankopon ade na sutu for Japan no pay da wasi. Ewo Yesu Kristo de nemo. Amen. Amen. Yo, Holy Ghost. What's the answer when say anybody? Doctor ne de ba ya boko ene ya asem na se bi se sunsumu yare. Se ka se sunsumu yare a ene ne de. All right. E Japan ya da wasi. Insranka on ndara. Holy Ghost. Won say eno ne nya Yesu Kristo oba beye. Jesus has a purpose of coming into this world. John 3:8. It is written, he that committed sin is of the devil.
For the devil committed sin from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Obesay obonsam juma eno ne sunsumu a yare. Okay. Woka yare a yare a eni wabrabom. Enye se o seda so yare. Na mom obi akoto yare ana obi atu weduro ana obi abo ho pa. Na yedi esane bi abesan. Okay. Ene sunsumu yare. Okay. What you say? Enti se sunsumu yare no be nyawa. Education was sunsum. Ansa neba any kinds. Amen. Amen. Nti ene odifo se e ba honam ni a Yo. yare ya na esidi bi e malaria, ebi ye diabetes, ebi ye liver, ebi ye cancer ene ade. Eno ne ye honam ni yare. It is a wo kire se sunsumu yare ne ye ade bi a etimi ye esan na ba be san. Ade bi obitimi koto no de ba be ye wa. Esi den na obitimi koto bibi sunsumu de be ye wo. Na etimi dedi o sunsu aso wo honam na ni ma de enim. Amen. Amen. Enti no mra Yesu Kristo offer suafo na. O ma wo tumi wo honhom bone so. Enti ade ne ye da de honhom bone. Se mukoka sempa ni wi a muntutu wo mo suja na honhom bone no. Yare ewo nipa so na ewo da de so. Ewo nipa so. Na yare no ye da de. E honhom. Enti honhom no ya ton wa mana. Anaye ko bo odua ebetuma ewura obi mu we proud then nti no be proud ade a obeye o no obisa na ohun ni nti oye o na say biribi na ehye ni so onye den onye o na honhom body no say we to amfiri nipa ne so a nipa no koye ade biara oye bia onim se honhom no fa ne so ye wia ansa na nani so be de ebetin ento nso no wanya bambo ewo Kristo mu a na nkade ne besi a anka obekọ no se okuta Kristo bambo a yo eja edas Kofi Adoma wa be interview sometime. Okay. And the children said the great Pan is dead, but yet still is still at work. The great Pan is dead, but yet still. When any program, sometimes no, I think. I think for me call me quite program because I'll tell them the truth. Papa, it take this for granted. Say no, first I will pain. Obey so being say. And you know, or time and the answer saman. Or time say, when the mama be a and then first, you know, once a more journalist for any media phone, more couple. This is now, my mamma, mobile, and chairman Moka say that you cannot respect again. On Jiffy in Libya because more cost of war, and so far. And they say, more who yours of Papa. And the more Amen. Amen. And a more Yarakramu name or Sofokwa, more than a Mokono. Because Marco Sofu baby, when you wake up or into Mujidi cried, the more Jiffy in Libya. And the journalists, that's how they will die for want of wisdom. Because Mutumina opening ni panyamini penim be consul. Anka muhia muhauna etwecha. Nessa say mundi because more kwasofu bebre. Papa say we want me blame you if you say you kwaya na nsem na wo mo kenkan. And you know obia dey we journalist ni sa na wo bekum because we ni bambo titiri biara. Many journalists bebre anante baako otafrija. This FM. Woman na ya call we Kingdom FM. And you started being a member of the program. Only Uncle ni we na fe obusumfo ni ade nso papa. Sa bosu magic omo be many mo bosu moti anye adwuma. Amfa so papa ne frame moti aso obeyi sika wo anye adwuma. Wa hihye kawa so yi kawa ne to kire. Because they be okobusumfo on the man amfo on the asofo nti ombu biara onje obi endi. Dan no frame so me nko. Because once my baby interbeya own track program so why den for 3-4 ska opeskanti or platform so and ogusu bo akoda bi asem na akoda no egusu kum ni papa say ni papa buru ni mame no ober mabusa and abofra no beka kire me say asem ni yenja eka
And I make a say, or Taffy just say, and Cass has a mini bio. I planted a boy in Abamio. And I do unkutebi, Nyakuta and Mutia and so untuminjo. Ukra wafu, Yama baby Kawa said, and wow. And then the main cooking no FM, remember, sign and call. Also, we call we inside that our friend and none. Or the platform studio, Kasana, a boy in the bone, bah, I did tell this, what do you call Rich Hospital? So, or Taffy. Me so be a me friend of Papa number one. And surrounding your own we are wajedi. And you know, a journalist media for and then I will go by heart. We got moon jishindi. And because one thing is Casamunti, Musicano, one more for some way, and whom Namoji. But the truth matters. Confiado my ears, so Papa, Yabutrina, I find a message to Marco Hocross and Memiacola. The way one can say, Maker. That I want to Uncle Bisa, Prophet Dr. Benigo. So my interview 4 video episode. Ning wafa. One go post one farm go. Because Wakoya Motian no woman is car. A team who's on a minimum enough. Baby or nothing as a wrong place. Until one time on it out. What Penecun cratch and yen. 4 or 5. And Crawford in the morning. Yama Basabasa, baby, Yama Funkuto. Journalists, that's how they are. And don't go be was a trouble had no edicacra, but a bill had no edicacra, no full session to it. And the Kofi Doma 78 to make candy. They patrol and she say. Udifo so kasa eyenhyehyɛ efiri hifi sɛ efia hwa snake aso babonta be kasa ne ekoso no o ma raise fund bi a wa adofo ekeka wo sase dia support sɛ be ni betimi asane yare ni ye eno na sister fia ababonta be kasa asante ni bi animu a odi sika ebekwa ko support no wa frɛ asante ahohom de agusa di pakro ne so kyerɛ sɛ Kofi de ne platform no ma adoma hene de service a wotumfo. Amen. Amen. Say go fair do so mba haya. Ana mo be se mo. Ana hwe no ye be ya man. Hwe no mo be kan so afa. Hwe no mo be kire no. Odifo. Say ye hwe sunsumu yare. Ana akwa asem bi ye za asem bi safo bi asem bi. Very good. Ana akwa kofa ho de aba. Ana ntina ye bi sa se ne yesasa no sunsumu yare se ne o de efie ka se na nanon bosomfo na abo na hwe ho ne bi sa se so sunsumu yare na ya bosomfo na de ba ya baifo na de ba ana ahwam na de sa sunsumu yare ne ba. Yo sunsumu yare so betumi bo bidua. Sunsumu yare. Obetumi tu obi edu sunsumu yare. Obetumi dumi obi sunsumu yare. Obetumi sheda ko eduro so koye obi sunsumu yare. Amen. Amen. Na brebre amba amani amba. Wan ko kan papa nje kirere. Okay. O say there okoto bo wa de bo wa no mbo achikire. Okoto bo nwa no mbo achikire. Okoto bo nwa no mbo achikire. Amen. Amen. Enti ni edresi ani. Se wo hwehwe dia wo be hu. Wo bo mo mbi no. Obi sa obi mo. Yes, o di agro mo di agro. Adin so spirit ni put asem no. Mo so mo di ani kan so. Odifo yenhwe se ye ba honamani a wo. Ebia obi benya malaria yes symptoms inti nipa no behu se bia meti na ye meya ebia me honam nya me fine obenya symptoms bia be dead obekọ no ebekọ kwani lab ni ade ne ehu se o yare we malaria o yare we siche yare na asese ye ba ne sunsumu yare a yimisa se symptoms bi wo ho a ye be dead dem wo hu se ade bi koso wo sunsumu wo se wo behwe yo se ebia wa hospital wa ya enye ya you have to find out the spiritual means. Okay. So what you say? Yare bi ayo enti me ba first me ma wa hospital na wa kohwe ebi no fi America aba ye hwe ne mame na yi na adwene ne mame fi Ghana akoyi na adwene ba ko nso me hwe no o saman waye mienu first no wo bo ni tu no wi efe de wa samba se wa sese no ndo saman tu ba da fie and in yet in the yes. Amen. And Kokombi, the Nipanye, Ona Mogra here, she and Robin Wasson. Now San Kokombi. And Tino, a yampa may say to me a witch, assem a wo. Now, we crack, we and Jessica over general here.
Nemom no kwari ebededi no one who said this is the truth. It is written, ye may know the truth and the truth shall set you free. This can. Asemo. Odi for asem wo ebe ba asem so ne yemisa se bibi wo ho ya wo bi beye ahose ahobambo bi ede na bi obi beye a obetimi de abo ne ho ba free sunsum yare ho ye ba no honam ani a ye ka sunsum yare ntie ne ye ka sunsum na ne de compare physical no ne ye ho se ne betimi de ye nkomo nafa wo se malaria se obo ho ba free tuntum ho bo ho ba free we ho e nsa ahobambo bo ede na wo ho bi beye a emma sa sunsum yare na empetu kwamu science ma be sign pa. Amen. Amen. Ejapo ye was. Say onam wo okonoba. Oye hinadia. Fatu team. Everybody belongs to somebody. Everybody belongs to somebody. Ye kaya someone so eye enope say 2 Timothy chapter 2 verse 19. Said and so no kuta ejira ho printing ni say onyame nim ne ma. This onyame nim ne ma oboso so nim ne ma na oboso nim. Onim. Obon sam nim na obon sam nim. Enti Kofi Adoma oye hinaba. O se hinansa. Kofi Adoma oye hinaba. O se hinansa. Entombe nobo. Sani me nyine hu hia wo sunsum wo. So ntini bambo no. Okay. Bambo no say. Everybody nim ne ma. Motie nim ne ma. Everybody belongs to somebody. And the Kofi Adoma oye hinaba o se hinase why na ehwe ne so. And what was ultimate so around why mienu miensa anan odu ha atigari konfonu wanumbe. Odu fula ho a ebrekete eburukutu wanumbe. And they say oye hinadia. Oye hinadia. Antino na womo wo ho kra twom ho ko a na why never bejo. Amen. Amen. Antino me say Kofi Adoma asem ye mbo biedin ye nka asem biara na emom brebra ba amani ama oye hinadia o se hinansa na baby ekono enye ni kaiso doctor ni bi eni wo metuma ko ehu deso no nkasa de ne fonso tu no kana no mo asem na wosre no wo pata Odifo atane semi asane wasa wona nam ho ka wonka bi odifo wa ani ba yen David so fa na asem ya ma o se fa wa kwa hye Yehowa nsa fa wo ho to ne so na onu na obeye na onu na obeye so jidi so nyame wo a o hwo nyame a obehu. Amen. Amen. Enti yedi asem na esi ne ye hu ne se se honamani yare wo ho de ya ne sunsum yare wo papa ne kra fa won sem betwa to to se de no bi be no fa mo ne ho ban fi mu no se ka obofo om na ntibiri mo se na daboni ai de edu nti daboni e de e wo ho. Okay. What you say na ansana bibi besi no se da pafu ansana man ka so besi ni ti ase e woni asase aka kire no ne ma bebere e koso one na jumo mukura asemo Kofi Adoma na jumo mo nkasa asemo anti baby a wonam biara ediwachi baby a obekọ bi ediwachi enti no sunsumu nyankopon a yesu mo nkasa oye honhom anti saa na honhom so wo ho sunsumu wo ho anti no hwehwe Awurade Yesu Kristo chikwa uba ombechiro how to protect yourself, that spiritual protection blessing, everything is from the spiritual before it comes to physical. But God created the natural first before spiritual. Onyame bo daddy any kinds of honam first and say no bo honhom. What you say? Na so be dia be see e dikam fi wonfa. Sunsumu ansana abani kinds. Amen. Amen. In the ansana materialism beba any kinds of brody banchi beba na honhom no ho. Na honhom no so ene dane honam. Eya asemo. Yan kasa bebre. Well, sorry, I don't know. And the Ojamisa, Obia, Rade Chipa,
But who by can go for the Jibron Sana Daboniadu. Amen. Boss. Yeah. Miss Shro, your friend is me old man na san can help you. It in come Mr. Quine Kakana. Again, I'm sorry, not this time. Free AM Home Care and Nursing Home. No more sure for my own Yaquan you do mine. Where home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Nina say, Ubusu and Buka be our choir Sabian Yina Befi. No free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. One more Bequaco Crono, a crab of us who have no more entertaining. Now was one Yaquan do mine. And ye AM Home Care and Nursing Home. Sabina me pay. Ubutimi Croc Busu for Quacher Waum. Omo Wahifa. AM Home Care and Nursing Home. Our fan call Accra and Saum Road. From 0540 344 837 and 0207 859995. Boss, we dear me dawasepa. What's me breast? AM Home Care and Nursing Home. Comfort, compassion, and caring home.